Animala eta bottle, ganirota labio eta lemon, loze reconocable. Lo prueba con las fotos. Mira, madre, ¿no que habla, verdad? Uyuyor. Hey, yes. And problem. Yes.
Mi operatör otel? Do you have a steady? Do you have? Well, autoclave. So if you want to fix this patient before you go and fix the ptosis, as little as you can, but you have to raise the lower eyelids, and then even to a more higher position than usually is accepted. And then 2 weeks, 2 months. Disappear. Improve. In weeks, 2 months. Sometimes we have to intervene. Sometimes we need to do tarsography. But usually we don't in Bell's palsy usually. And a lot of patients after surgery have 7-nerve palsy. It depends. Биз өзүбүз шаарда турабыз, шаардын тургуну болобуз. Балам аты Рамазан, Дүйшөнбаев Рамазан 7-ге чыкты, 7-ге кирди. Ушул врачтарга чоң рахмат. Биздин врачтарга, мына ошо Израилден келген врачтарга Кудай буйрсам, Кудайым шифа берип жакшы болуп кетишсин. Кимге операция жасалса, баардыгы айыгып, жакшы болуп кетишсин. Ушул демилгени ким көтөрүп, ким алып келсе, ошолорго ийгиликтер болсун. Рахмат чоң. Балам айтып койсун. Рахмат. Көзүм жакшы болуп калды. Кайтып. Айта бер, сүйлөй бер. Кайтып. Отуп калып кайтып. Рахмат. Врачтарга да. Фамилияңыз? Меники Нуралиев Мелисбек менин атым. Шаарда турам, шаарда турам. Аты жөнүңүз? Мен Талас район тургуну Раймеков Акылбек Кабыловичмин. Кызым көзүнө операция жасап атканбыз. Израилден келген врачтарга чоң рахмат, анан биздин бердеги врачтарга. Өзү Кудай кааласа жакшы. Жакшы көрүп атат. Операция болгону кече болгонбуз, мына азыр көрүп туруп кызым. Жакшы, Кудай кааласа. Чоң рахмат. Эмне болчу? Көзү эмне болчу, кандай? Көзү кыйшык болчу, бир жак көз зрениясы слабый болчу. Азыр энди без очки эле мына көрүп атыр да. Текшерди эмне? Неде? Кандайча билдиңер без очки? Азыр бирден очкини кийгизсек, очки чоң көрсөтүп атыр деп туура келбей атыр да очкиси. Орда салынып жүргөн очки. Кызым аты. Карап койсуң. Карап кой. Аты ким? Айтурган.
Yaxshi o'zing aytib turgan. Yaxshi. Нет. Нет. Свет вижу. Свет? Да. Вот там свет. Все, что ты видишь, ты говори. Света нет. Там на стене не Сколько видно? пальцев? 5. Ты там, мамочка, мамочка. Минус 3, да? אמרת זה מינוס 3. Минус 4. Minus 4. כן, זה קצת יותר ממינוס 3 לפי המידה שזה מוכן. יש להם בוחרים נכון באיזשהו... В стене. Нет. Зита. Нет, Квадратик здесь. Нет, не вижу. не вижу. Беседа. Can you take the slide off? Нет. Look at the light over there, okay? Вот прямо смотри. Do you see the light here? Свет видишь это сейчас? Нет, темно просто. No, no light. No. Есть свет? Нет. Oops, sorry. Открой, открой. Открывай оба глаза. Открой, Зита, открой. So, can we dilate? Посиди с закрытыми глазами. Хорошо? Посиди немножко. Я не могу сейчас говорить, потом. Она пока что говорила. Зита, вот так лучше, Зита? Да. Свет вижу. Свет вижу. Yes. Okay. И сейчас? А сейчас? Нет, Нет, ты хуже видишь, если. чуть-чуть. Ты говори четко здесь. Сейчас Сейчас свет. свет. И цифры? А цифру видишь? Ну что, ты Да. видишь там? Да, браво. Лучше похоже. Ой, бля. Окей. Лучше хуже. Дальше. Нам с вами дадут орден Сутулова или орден Горбатова. Да, вы разговариваете по работе. Давайте. Вот мы поработаем. Мало того, что вас заставили выходные работать. Благодарность Так еще анестезиологу, да, что без анестезиологии мы бы здесь сделали половину работы. совершенно верно. И дети, мы оперируем детей, и пластические операции, и косоглазие, которые без наркоза выполняют. А? Сперва представьтесь вы. Валерий Берсудский. Я родился в городе Фрунзе 50 лет тому назад и закончил здесь медицинский институт и даже успел закончить здесь ординатуру в офтальмологии. И уехал в Израиль в 90-м году. Остались на связи, хорошие связи с Михаилом Анатольевичем Медведевым. Всегда мы переписывались. И вот 2 года тому назад мы организовали сюда гуманитарную миссию из Израиля с организацией Ein
из Циона, что с этой организацией я уже прежде был в других странах, был во Вьетнаме с ними. Эта организация позволяет врачам Израиля помочь людям в разных странах, где здравоохранение требует такой помощи гуманитарной. И в 2012 году мы выполнили здесь первую свою медицинскую гуманитарную миссию. Она была очень успешна. И в итоге мы были приглашены сюда второй раз. В этот раз мы приехали 3 врачей и операционная медсестра. Были в Аше и делали там операции, консультации. И оперировали, и консультировали здесь. Мы очень довольны и получили большое удовлетворение и получили фидбэк от пациентов и врачей. И нам очень понравился город, который развивается. Богатый город сегодня. И намного богаче даже, чем был 2 года тому назад. И я надеюсь, что и медицина здесь будет такая же богатая, как машины на улицах. И тогда я думаю, что население Киргизстана будет просто счастливо. Пожалуйста. Менің атым Бүйіна Құбадаевна. Мен 1971 жылы бізден мединститут бүткім. Ошондан бері анестезиолог болып, врач, анестезиолог, реаниматолог болып іштеймін. Азыр акыркы жылдары ушул глазной отделениеде иштеп атам. Бул жерде биздин положениябыз боюнча балдардын койкасы жок. Но бул ушу жардамчылар келип бизге жакшы жардам берип аткан үчүн 3 күндөн бери мен жалаң балдар менен иштедим. Буюрса наркоздор жакшы өттү, операциялар жакшы. Эми кийинкиси дагы жакшы болот деп үмүттөнөбүз. Ооба, ушулар менен иштедик. Ушул израилдиктер менен сезгенибиз жакшы эле сездик, нормально эле өзүбүз сезип астык. Булар деле жакшы эле контакт таптык. Баягы тилибиз билбесе дагы латинский тамга, латинский сөз диагноздар менен сүйлөшүп, дары-парларыбыздын баары аты латынча. Тилди жакшы эле таптык. Буюрса жакшы эле достошуп калдык. Уруш талашы жок, соксон иштедик. Булар ыраазы болду биздин жумушубузга, алардын жумушуна биз ыраазы болдук. Но булардын таң калганы биздин аппараттар болуп атат. Биздин наркозный аппарат 40-50 жылдагы аппараттар. Мындан 2-3 жыл мурун келгенде, биринчи жолу келгенде, ушу башка врачтар жанагы биздин аппараттар менен иштебейбиз деп балдар менен иштебей койгон. А бул жолу Кудай тобо баары жакшы, баарын иштедик, баарын бүтүрдүк, баары нормально. Проблем жок. Атым Бүйіна Құбадаева. Құбадаева Бүйіна. Все. Разговаривайте, только поближе сядьте. אז היא תאומה סיאמית, כמו שאתה רואה, הרגל השנייה שלה אצל אחותה. אבל גם חלק גדול מהאיברים הפנימיים היו משותפים. היא הולכת עם ספק, עשו ניתוחים וזה, אבל זה עין טוטלי עיוורת. ובעין הימנית היא... כן, ובעין הימנית היא לא רואה טוב, אז היא לקחה את המשקפיים של אחותה. עם זה היא רואה קצת. אתה מבין? מיופיה? זה מיופיה. אז שיחקתי איתה קצת עם מיופיה והגעתי עם -6 ופלוס 1, -6.5 ופלוס 1 ב-90 ל-6.30. בעין הטובה. בעין הטובה. עכשיו אני רוצה להרחיב אותה כדי לראות, יש לך פה את העדשה, נכון? כן, יש בתיק. כן, אז היא מתרחבת עכשיו, ותכף נראה אותה, נראה מה יש לה פה קרקעי, שיכול להיות שזה גם בלי אוקיי, אז היא לא... יש פה קרקעי בת 22. בת 22. Так уже все. Не вижу, כן. וכשהיא בבית, כשהיא קוראת, אז היא קוראת מקרוב? קודם כל שהיא שרדה, גיל 22, נכון. А так лица, все вот так. כן. Когда мне было... סידור לקיים, זה שהוא ראיתיים בקצה, זאת מלאך. מקצועי? זה בן אדם, זה לא הפסקה, סטופ. What is your name? My name is Mali Tasman. I am
I'm the spouse of the Israel ambassador to Kyrgyzstan and Kazakhstan. I'm also in charge of culture in the embassy. And that's it. And with what mission you came? I'm representative of the Israeli embassy. As I said before, I'm in charge of culture, and I'm in charge of all the missions that come from Israel to Kyrgyzstan and Kazakhstan. You are not married? No, I'm not a man. I'm not. I'm a teacher. I'm an English teacher. English teacher. Yes. But I'm also, as I said, I'm also in charge of culture. So I came as a representative of my husband, and I must say that I am surprised and I am very happy that I came, because this is one in a lifetime experience to see such work, such great work. What do you want to say about Israel specialists who came from BBC? Israeli specialists came to Kyrgyzstan to help sick children and sick people who have eye problems. They came to operate and help Kyrgyz doctors. Their mission is to cooperate with them, because as I see and as I hear from the doctors, from the Israeli doctors, Kyrgyz doctors are very good. They are excellent doctors, and this is a mission. Their mission is to cooperate and to show them the nice faces of the Israeli society. This is my husband is the ambassador of Israel. He represents the old Israeli society. These doctors represent the nice face of the Israeli medicine. They are ambassadors of goodwill, and I think they are doing a great job. I've seen some cases here, and I'm very happy that they came here, and I am very happy to see that the Kyrgyz people accept them, and they are open. They are open to accept their help, and this is fantastic. Thank you. I just want to say something. I know that these days are days of Korban Bayram, and I wish the Kyrgyz people happy holiday. And we also have a New Year, so it came together, and it is something that is fantastic, because these big events show that we are all people, and this is a symbol for the goodwill of the doctors and the festive days of these two holidays. So happy Korban Bayram. Thank you very much.